smještena iznad zgrada je bila zgrada financija, dok zgrada ispod je bila privatni objekat. Napravljeno je Suljega Salač, zvala se Šarenica, bila jedna od najljepših zgrada ovdje u Jajcu, ali nije renovirana fasada. Od 2010. godine ovdje je smješten etnološki muzej, dakle u ovom donjem spratu imamo etnološki muzej, a od 2012. godine na gornjem spratu ima arhivijsko-geološka zbirka minerala, svakako mi možete pogledati. Cilj ovog muzeja je u biti bilo da se prikaže cilj etnologije, da se prikaže narodi i narodnosti koji su zastupljeni ovdje u Jajcu, pa tako kada prođete kroz vitrine uvijek ćete se nekako sresti sa ove tri vrste običaja, tri vrste svetih knjiga, Kur'an, Biblija, Sveto pismo, tri vrste nošnji, pravoslavna, katolička, muslimanska i dakle ovo što su većinom svih koristili. Kada se popnete na ovaj drugi dio vidjet ćete jednu zanimljivu sobu. Ona je prilike 100 godina stara i soba je iz porodice Čejković iz Bugojna, pošto se naše sobe većinom nalaze u Zemaljskom muzeju, poznata je Ašik soba u Zemaljskom muzeju iz Kršlakove kući. Tako da Jajce dosta je izgubilo i u proteklom ratu, jer nije imalo muzeja, ali su bili ljudi koji su sakupljali. U sklopu etnološkog muzeja djeluje radionica tkanja i veza, pa tako u ovom drugom dijelu možete vidjeti neke od radova koji su nastale ovdje u muzeju. Na neki način pokušava se očuvati ta tradicija. Evo, ako imate neko pitanje, možete slobodno pitati. Vezano za Jajce, za muzej su. Ako nemate, možete pogledati, znači svakako se popnite i nas pravite. Super. Zlatane, snimio što, Zlatane? Snimio se kad me pitaš i snimio. Jesi zajebati. Tu vas sve ima. Ma ključ, jezero i Mrkonjić. Stvar nema iz jezera, niko. Svi ste blizu. A to ti ova Sandar neki, pa neće da ne zainteresovan se. Ovako džaba, onaj ulazak na snimom, onda znaš. Dajte malo snimati YouTube. Ovo je glavni snimatelj iz Sarajeva, gospodin Zlatan.